Mmohi ya ratehang ya kgabane, re a o dumedisa le letsatsi la kajeno. Re hloka Morena Modimo ka mohau wa hae o mokalo o ntso re lekane. Nakong re na le ngwaneso le Mlotywa, ke yena ya tla re fa bohobe ba letsatsi la kajeno. Letsatsi le kgethuweng ke Morena, le ka lona re tlang ho ba mmoho hore re arole ditaba tsena tse molemo. Ke la 29, kgwedi ke ya bohlano, selemo ke sa 2021, 2021. Re le dumedisa hohle moo le bohileng ditaba tsena le lona teng, e ka ba marangrang a YouTube kapa ya Facebook. Mme ke tla kopana le Mlotywa a ko dumedise babuhi ntate. Ke a le dumedisa babuhi ba Sesotho sermons and programs hohle moo le latelang lenaneo le hona teng, jwalo ka Paulosi a dumedisa ke re ke a ba kgalata, ke ra le ke le newe mohau le kgotso ke Modimo ntate, le ke Morena wa rona Jesu Kriste ya iteletseng dibe tsa rona, a tle a re namolela lefatshe la jwale le lebe le kgopo ka thato ya Modimo ntate rona, mme ho yena e be tlotla le kganya ka ho sa feleng ha o be jwang. Amen. Ke kopa hore babui ba ratehang, ha eba le na le dikopo tsa thapelo hle, le ka ngola hona moo Facebook-ung kapa YouTube, la ngola dikopo tsa lona tsa thapelo. Dipotso dife kapa lefe tse le tsona le nang le tsona, thuto e tla be tekilwe le hona moo le ngola dipotso tsa tsona. Ke lakatsa hore hona jwale ntle le ho ya kae kapa kae, re ke re meme ntate Modimo ka ke kopa re ke re rapele. Ntate wa rona o lokileng ya lerato ya lehodimo, re a o botsa, re a o rorisa seng wa kajeno. Wena Morena ha ele mona, re tla utlwa lentswe la hao, mohlanka wa hao ke ntate Mlotywa, ke wena na lokela ebe wa bua ditaba tsena ka sebele, empa o kgethile yena Morena. Re kopa o mo hauhele, o mo lebolle ditshito tsohle ntate, o mo hlatswe mading a tswileng a Morena Jesu. Ntate, babui hohle ba tla be ba buile ditaba tsena Morena, le ba le bona, o itlhophise ka lebitso la Kreste Morena ra rapela. Amen. Amen. Haleluya. Mohlanka Morena a be le wena ntate. A be le wena ntate, ke a leboha. Thank you. Ke dumedise hang hape phutheho ya Modimo e latelang lenaneo lena hohle moo le leng teng, ka lebitso le matla la Kriste Jesu e leng moloki wa rona. Amen. Ke nahana sehlohong sena se reng yena ho loka ha rona. Le phela lefatsheng leo batho ba lokileng ba seng ba hlokwa, le ha re ntse re na le bona. Ho loka lefatsheng leo re phelang ho lona ke ntho e qephileng, ke ntho e seng e fumanwa mona le mane. Lefatshe le atetswe ke bokgopo le bobe. Lefatshe le phela tlasa tsikitlano ya meno, ho atile mafu, ho atile tshabo lefatsheng, ho atile dintho tse ngata tse mpe le boitshwarong, ho tletse bobe le ho tshabeha, ho tshaba ba banyenyane, ho tshaba le ba baholo. Mme lefatshe le na le tshepo bathong ba itseng ba lokileng. Ho na le batho bao re ka ba qollang ba lokileng, ba re phelang le bona, bao re hotseng le bona, ba re hodisitseng, bao re sebetsang le bona, le ba ka matlung, le ba ka dikerekeng tsa rona. Lefatshe le ntse le na le bona batho ba lokileng. Empa ho loka
ho re tlo bua ka hona letsatsing la kajeno ke ho loka ho fapaneng le ho batho, ke ho loka ho sa tshwaneng le ho loka ha motho wa nama. Paulosi bukeng ya Baroma kgaohong ya pele temaneng ya 16 ho ya ho ya 17 o re ha ke na dihlong ho bolela molaetsa o molemo e leng efangedi, hobane ona ke matla a Modimo a pholosang mang le mang ya dumelang, mojuda pele le yena moditjhaba. O re molaetsa ona o senola ka moo Modimo a lokafatsang batho ka teng. Fela ho hlokahala tumelo ho tloha qalong ho isa qetellong. Ke a rata phetolelo ena, hobane phetolelo e tlwaelehileng e re from faith to faith. E re ena yona e re ho hlokahala tumelo ho tloha qalong ho ya qetellong hore re kene ho lokeng hona ho Modimo a lokafatsang batho ka ona. Jwalo ka ha o ngodile ho thwe ya lokileng o tla phela ka tumelo. Hanyane nke ko fepa le e kileng ya etsahala lehodimong eo re fumanang ha re bala buka ya Tshenolo kgaolo ya 12 ho tloha temaneng ya bosupa ho ya temaneng ya 13. Revelation chapter 12 verses 7 to 13. E re jwale ntwa ya eba teng lehodimong, Mikaele le mangelo ya hae a lwantsha drakone ya lwana e na le mangelo ya yona, empa ba ka ba hlola, mme ha ba ka ba hlola ba ena le tulo lehodimong. Mme drakone e kgolo e le noha ya kgale e bitswang diabolos le satane, e thetsang lefatshe kaofela, ya dihelwa, ya lahlelwa ntle, ya dihelwa lefatsheng le mangeloi a yona. Jwale ka utlwa lentswe le leholo lehodimong le re jwale ho hlahile poloko le matla le mmuso wa Modimo wa rona le matla a Kristo wa ona, hobane moqosi wa bana ba bo rona ya neng a ba qosa pela sefahleho sa Modimo tshehare le bosiu o dihetswe. Ba mo hlotse ka madi a konyana le ka lentswe la bopaki ba bona, mme ha ba ka ba re letho ka maphelo a bona le ho isa lefung. Thabang ke hona mahodimong le lona ba ahileng teng, hobane ho madimabe lona ba ahileng lefatsheng le lewatleng, hobane diabolosi o theohetse ho lona a halefile hampe ka ho tseba hobane nako ya hae ha e sa le e kae. Dragone itse ha e bona hobane e dihetswe lefatsheng, ya ho hlorisa mosadi ya neng a belehile ngwana e motona. Bebele re bolella ka bokgutshwanyane ho wa ha dragone lehodimong. Lucifera e leng lenyeloi le neng le phahametse manyeloi a mang, lenyeloi le neng le na le kganya e ngata e fetang ya manyeloi a mang. Ke tle ke bontshe hore e tswang ho Modimo. Lenyeloi leo la tlalwa ke mona pelong ya lona. Taba e hlahile ho etsweng ha ntho e bitswang motho. Bebele re Modimo a re etseng motho ka setshwantsho sa rona le ka ho tshwana ha rona. Mme a etsa motho e le Modimo. Ha o bala o tla fumana hore dragone ena, Lucifer ena, lenyeloi lena le leholo le siyo counseling e neng e rera ho etsa motho. Ye la ntshetswa ka ntle ha le ya ka la kenywa e so bane le ntsheditswe ka ntle, empa le sena tokelo ya ho kena mererong eo ya Modimo. Mme morero wa Modimo ya eba ho etsa motho ka setshwantsho sa ona, motho a tle a tshwane le ona, mme ya ba hore Modimo a nehe motho tikoloho e bitswang lefatshe hore motho a tle a e bope. Bebele ha o e bala e re motho o ile a etswa a le ka tlasana ho mangeloi. Ha o e sheba o tla bona hore ke Modimo ka hodimo, jwale be manyeloi ka tlase ho yena. Manyeloi yana a bitswa baankgele or angels, e leng lentswe le bolelang barumuwa. E ne ile barumuwa ba Modimo, ba sebetsang mesebetsi ya Modimo hohle moo Modimo a ba romang teng, empa ka tlase ho ona ya ba Modimo o etsa motho. Fela ha etsa motho a mo etsa ka setshwantsho e seng sa manyeloi, empa ka setshwantsho sa ona e le Modimo.
ha o sheba ha ona mo Bibele e tla re bolella hore manyeloi a ne a entswe ka setshwantsho sa Modimo, empa Bibele e re motho o ile a etswa ka setshwantsho sa Modimo, le ha le ka tlase hakalo ho manyeloi, empa hape motho a newa tikoloho ya ho busa. Makgabane ana ke makgabane a Modimo, ke Modimo ya tshwereng puso. Yaba motho ya entsweng ka setshwantsho sa Modimo, yaba motho o fuwa matla a puso, le matla ao baankgele ba tsebang e le matla a Modimo. Hare ho lefatshe kapa hare ho the universe, yaba Modimo o beha sebaka se senyenyane se bitswang earth kapa lefatshe, yaba o beha motho teng a re o buse mona. Sena se ile sa etsa hore diabolosi kapa Lucifera a tlalwe ke mona pelong ya hae, ha sheba motho, a bona morero wa Modimo ka motho, yaba o honohela motho, yaba o tlalwa ke mona, yaba o tlalwa ke lehloyo, hoba mona o tswala lehloyo, yaba o tlalwa ke lehloyo ho motho, mme yaba o rera ho etsa motho hampe, yaba jwale o furalla kapa o rabela bomatleng kapa matleng a Modimo, a furalla Modimo, a furalla the government of God kapa mmuso wa Modimo, yaba o iphetola lerabele pusong e halalelang, sebakeng se lokileng, moo ho ikahetseng teng ho loka, le kgotso, le kganya, le tlotla, le molemo, yaba o jala bobe. Bibele re bobe sebe sa fumanwa pelong ya hae. Mme yaba o bontsha Modimo le mmuso wa hae e le Modimo le mmuso o senang toka. Bibele re yaba o thetsa karolo ya boraro ya manyeloi a lehodimo, a ikgodisa hore Modimo ke Modimo ya senang toka, mme mmuso wa hae ke mmuso o senang toka. Bibele re yaba ho tswa ntwa lehodimong, drakone a lwantsha Mikaele kgosana e kgolo. Mikaele a lwana le manyeloi ya hae, le dragone a lwana le manyeloi ya hae, empa dragone ha ya ka ya hlola ntwa, o tlo tshwaye taba ena, empa dragone ha ka a hlola ntwa ile a hlolwa ke Mikaele le manyeloi ya hae. Mme aba dragone e leng diabolos le Satane, noha e kgolo, noha ya kgale e thetsang lefatshe kaofela, e thetsitseng manyeloi, ya dihelwa, ya lahlelwa ntle, ya dihelwa lefatsheng le manyeloi a yona. Kenya lukamane Kriste o re ke mone, o re ke bone Satane a theoha lehodimong. Mone lehodimo kaofela le mone, the whole universe witnessed, ba mmona ha theoha a dihelwa lehodimong. Bibele re ha ba ka ba hlola ba fumane tulo hona teng. Mme aba lehodimo le a thaba hore ha o le lehlonolo, ho thwe lona le lehlonolo mahodimo le lona ba ahileng teng, empa ho madimabe lona ba ahileng lefatsheng le lewatleng, hobane diabolosi o theohetse ho lona a halefile hampe ka ho tseba hobane nako ya hae ha e sa le kae. Mme itse hobane a dihelwe lefatsheng, ya ba o ya ho hlorisa mosadi ya neng a beleile ngwana e motona. Ha ke bontshe hore tlhoriso ena ya mosadi e leng setjhaba sa Modimo e qadile ka thetso. Mohono le mona le lehloyo tseo Lucifera a bileng le tsona ho motho, yaba o di ntshetsa pele ha dihelwa lefatsheng, yaba wa nanara, o tla serapeng sa Edene. Bibele ra fihlela teng Efa, mme a mo thetsa, utlwa ha mo thetsa, o re ana Modimo o itse le seke la ja difate tsohle tse leng hara tshimo. Efa ha araba hore tjhe, Modimo o itse re je difate tsohle, ha e se fela se le seng se hara tshimo e leng sa tsebo ya botle le bobe, hobane mohla re ka se jang re tla shwa. Diabolosi o re ho yena le keke la shwa le ho shwa. Thetso ya pele, le keke la shwa
le ho shwa. O hlokomele efa a ba le puisano le sera sa hae. A ke o balehele hle ho ba le puisano le dira tsa hao. A ke o balehele ho dula fatshe o qoqe le buisane le dira tsa tumelo le bophelo ba hao. Ya ba efa o sitwa ho bona bodiabolos bo ka hare ho diabolos. Ya ba efa o sitwa ho bona bora bo ka hare ho sera. Ya ba sena se mo fa bolokolohi ba ho dula a qoqisana le diabolo le sera sa hae. Ke ha fela re sa bone, re sa lemohe bora ba sera se re dikileng, re ka nnang ra utlwa ho le molemo kapa ho le bobebe kapa ho sena kgang hore re buisane le sera. We should know better than hore re dule fatshe re qoqe le sera. Puisano e nngwe le nngwe le sera se sa ikemisetsang ho sokoloha ke puisano e reretsweng ho sokolla wena. O dulelang fatshe o bua le sera. Ba bangata re kena into negotiations and conversations le sera. Utlwa potso ya hae, na Modimo o itse le seke la ja difate tsohle tse ka hara tshimo. A tseba hore ke leshano, empa efa hore o itse re ka di ja kaofela. O na tshwanela ebe o mo lelekile ka nako yona eo, empa ha ka a mo leleka. Ao Modimo a ke re fehle matla le sebete sa ho leleka sera le diteko tsa sona tsohle ho kena dipuisanong le rona re le bana ba Modimo. The principles of God are clear. Ha hona letho le re siretseng ditabeng tsa Modimo. We are not to sit down, re dule fatshe, re buisane le sera ka ditaba tsa Modimo wa rona. Nako re phelang ho yona, re phela nakong eo ba bangata ba ikemiseditseng kapa ba utlwang bolokolohi ba ho buisana le sera. Ho leka ho kgodisa kapa ho etsa, to make a point, to prove a point ya hore ha le ditaba tsa Modimo wa rona di eme ka tsela ena. Metswalle e metle e rateileng, sera seo re phelang le sona ha se sera se ikemiseditseng ho sokoloha. O seke wa kena dipuisanong le sera. Thetso ya pele ya eba hore le keke la shwa le ho shwa. Thetso eo e ntse le teng le kajeno. E sale ka nako eo diabolos ya ruta hore motho ha etsa sebe a keke a shwa. E sale ka nako eo diabolos ya ruta le hore ha motho a shwa ha shwe le ho shwa. Hobane karabo ena ya hae ha e re le keke la shwa, e re le ka shwa fela, you will not surely die. Le kekeng la shwa e le ka nnete. Ke polelo ena e thetsitseng efa. Ke polelo ena e entseng hore efa a etse sebe sa pele. Ke polelo ena e entseng hore efa a se entse sebe ebe o bitsa le molekane wa hae, ya ba wa ja, ya ba sebe se kena lefatsheng ke hona. Ke polelo ena e reng le keke la shwa le ho shwa, eo ba bangata le nakong ena eo re phelang ho yona ba sotlehileng le meyeng ya bona, hobane ba dumela hore baratuwa ba rona ba shwang ha ba shwe le ho shwa. Bebele e hlakile. Bana ba bang ba Modimo hona platformong yona ena ba se ilana ba di beha ditaba tsa bafu. Mohlomong ntse re ka ba le nako ya hore re bue hape ka ditaba tsa bafu le boemo ba bafu, empa Bebele ha ya ipata, e hlakile tabeng ya hore bafu ba robetse, mme ha ba tsebe letho, mme ha ba nke karolo ho tsohle tse etsahalang tlasa letsatsi lefatsheng leo re phelang ho lona. Ba bangata ba hlabela bafu
Bangata ba rapela ka bafu through bafu, ba rapela Modimo through the dead. Hobane diabolosi a ile a ruta thetso e reng le keke la shwa le ho shwa. Mme thetsong ena ya ba diabolosi o tseba hore a dihe motho. Ke tle ko hlokomedisa hore diabolosi o ne a wele a diuwe lehodimong ka lebaka la borabele, a tlotse molao wa Modimo. O ne a tseba hore o tlotse molao o halalelang, o ne a tseba hore o tlotse molao o sa tlolweng, o ne a tseba hore se mo loketseng ke lefu la ka ho sa feleng ka lebaka la ho tlola molao oo. O ne a tseba hore trono ya Modimo le kahlolo ya Modimo ke e lokileng, mme o ne a tseba hore Modimo in his justice, Modimo ho lokeng hwa hae, o tla phetha seo molao wa hae o se boletseng. Bibele e ruta hore the wages of sin is death. Re moputso wa sebe ke lefu, empa neo ya Modimo ke bophelo bo sa feleng. Ke tla fihla karolong eno ya neo ya Modimo. Ke dule mona moputso wa sebe ke lefu, mme diabolosi o ne a tseba hore ruri moputso wa sebe ke lefu. O ne a tseba hore le ha a sitetswe Modimo, Modimo ha a ka mo tshwarela. Le ha a sitetswe Modimo, o dihetswe lefatsheng, mme o fumane kahlolo ya ka ho sa feleng e kekeng ya kgutlela morao. Mme ke hona o ne a tshepile hore ha a thetsitse motho, mme motho a tlotse molao wa Modimo, motho a keke a hlola a fumana tshwarelo. E tla ba motho o wele ka ho sa feleng. Mme e tla ba motho o lahlehetswe ke borena bo Modimo a mo neileng bona ka ho sa feleng. Mme e tla ba motho o lahlile setshwano kapa setshwantsho sa Modimo ka ho sa feleng. Mme e tla ba morero ohle wa Modimo ka motho o silafetse. Mme Bibele e re ruta hore Modimo o ile a sebetsa ka tsela e fapaneng leo diabolosi a sebetsang ka yona. Modimo o ile a sebetsa ka tsela eo diabolosi a neng a sa lebella hore o tla sebetsa ka yona. Ya ba Modimo o tlisa ntho e neng e sa tsejwe, a strange phenomenon, lehodimong kaofela, in the entire universe, ntho e neng e sa tsejwe le hore e ka etsahala. Hobane diabolosi o ne a tseba hore ha motho a entse sebe, motho o tla shwa. Mme o ne a tshepile botshepehi ba Modimo. O nkutlwe, diabolosi o ne a tshepile botshepehi ba Modimo molaong wa hae, hore ha motho a entse sebe, motho o tla shwa. Ya ba Modimo o tlisa ntho e bitswang mohau hodimo la makala. O itseng Modimo? Modimo a re ke re mohau o be teng. Ya ba lehodimo le re mohau ke ntho e jwang. Lehodimo le maketse ho fumana hore le pele motho a etswa, le pele Modimo a hlola motho, mme a mo beha lefatshe, a bopa motho, mme a mo beha lefatsheng, Modimo o ne a se a ntse a entse morero ona. Le pele diabolosi a ka leka motho a mo dihela sebeng, Modimo o ne a se a entse morero wa ho pholosa motho. Mohau, a strange phenomenon in the entire universe. Ke se entsweng ke Modimo, motho a eso boptjwe, motho a eso ho lekwe. Bibele re ke konyana ya Modimo e tlosang dibe tsa lefatshe. Ke konyana ya Modimo that was slain ever since the foundations of the world. Ke konyana e hlabilweng e sale lefatshe le thehwa. Hobane morero wa ho hlajwa ha konyana ena o entswe lefatshe le sa thehwa. Bokgopo bona, bobe bona, bo diabolosi a bo tlisang serapeng sa Edene, bo diabolosi a bo tlisang bothong bohle, kgahlanong le botho, ho dihela botho, ho qeta botho lefatsheng lohle ka ho sa feleng. Ba shebana le morero o Modimo e sa leng a o etsa, e sa le lefatshe le thehwa. Metswalle e metle e rateileng,
ke batla hore ho wena bokgopo bohle, bobe bohle, bokakalope bohle, mamenemene ohle a etswang ke diabolosi le satane le sera sa rona le drakone, noha e kgolo nakong eo re phelang hona, di tobane le ntho e le nngwe, mme ha se ntho e ntjha, ke ntho eo Modimo e sale a e beha ho tloha lefatshe le thehwa. Ha hona bobe, ha hona bokgopo bo etsahalang nakong ya jwale bo Modimo a sa bolokisetsang. Ha hona bobe, ha hona bokgopo, ha hona mamenemene ao sera se re tlisetsang ona nakong ya jwale, ao Modimo a sa hlekelang e sale lefatshe le thehwa. Merero yohle ya diabolosi, bobe bohle ba satane, Modimo o bo lokiseditse. Johane kgaolo ya pele temana ya 14 ho ya ho temana ya 80 e re lentswe le ne le etswe nama. Ai ha eba ba le buka ya Kgenese e tla o jwetsa hore tsohle tseo Modimo a di entseng o di entse ka lentswe, ya ba o ntse a bua ka lentswe hore ha di be teng ya ba di ba teng, ha di be teng ya ba di ba teng, tsohle tsa e ba teng ka lentswe la Modimo. Bebele re lentswe lona leo le hlotseng tsohle la etswa nama, mme la hara rona o re le tletse mohau le nnete. Utlwa lentswe lena le tla ho rona le aha hara rona le tletse mohau. That strange phenomenon, ntho yane e ntjha bothong, e ntjha ho manyeloi, e ntjha ho dibopuwa tsohle tsa the entire universe, empang ile ya kgale ho Modimo kelellong ya hae, hobane hore mehopolo ya ka ha se mehopolo ya hao, mehopolo ya hae phahametse le mehopolo ya manyeloi. O re mohau o isale o le pelong ya hae ha etsa motho. Lentswe la tla aha hara rona e le nama, le tletse mohau le nnete. Mme re buile kganya ya lona e kang kganya ya moranotshi ya tswang ho ntate. Johannes o mo pakile a phahamisa lentswe a re, ke yena eo ke neng ke mmolela ha ke re ya tlang ka morao ho nna o moholo ho nna, ka hobane a ne a le pele ho nna. Mme re amohetse bohle mohau wa Modimo, mme re amohetse bohle mohau hodima mohau. O re amohetse bohle mohau hodima mohau. Hey, Bebele monate, Bebele monate. Lentswe le entseng mahodimo le mafatshe le ahile hara rona e le nama, mme la tla le tletse mohau. Johanne o re ke a neng a le pele ho nna, le ha tla ka morao ho nna tjena, ke paka ho tla ha hae, fela o ne a le teng pele ho nna, hobane ke ka yena mahodimo le mafatshe di entsweng. O re mme re amohetse bohle mohau hodima mohau. O re ka yena re amohetse mohau hodima mohau ho tletseng ho yena. O re mohau pele mane itse mohau e re o tlile a tletse mohau, hempa mona jwale e re ho yena ho tletse mohau hodima mohau. O utlwisise motswalle ya ratehang hore na Modimo o entseng ho pholosa motho, Modimo o rerile jwang ho pholosa motho. Mohau ona wa o tlisitseng ha fana fela ka mohau, o tlisitse mora hae e senyana le mohau, empa ya tletseng mohau. Mohau hodima mohau, mohau hodima mohau. Hobane molao o neilwe ka Moshe, mohau le nnete di hlahisitswe ka Jesu Kriste. Modimo ha wa ka wa bonwa ke motho le ka mohla o le mong, ha se moranotshi ya sefubeng sa ntate, ke yena ya re tsebisitseng ona. Mohau hodima mohau o tlile mora hararo e le nama, a tletse mohau, mme ra fumana ho yena ho tletseng ho yena e le mohau
hodima mohau, mme o tlile hore a tlo re tsebisa ntate eo re sa mmonang ka mahlo. O re ha wa ka wa bonwa ke motho ha e se mora a notsi ya dutseng sefubeng sa ntate, ke yena ya re tsebisitseng wona. Kreste o tlisitse mohau wa modimo lefatsheng, o tlisitse mohau wa modimo, mohau hodima mohau o tletseng ho yena. Barutuwa ba hae ba boletse mohau ona ditjhabeng tsa lefatshe. Re bone Petrose ho diketso mane kgaolo ya 11 a sireletsa mohau ona ho ba boloki ba molao ba neng ba tsekisa batho mono poloko ya molao. Ho diketso kgaolo ya 13 mane temane ya verse 43 mane re Paulos le Barnabas re ba bona mono ba kgothatsa bajuta ba bangata and the proselytes ba neng ba le teng ho tiisetsa mohaung wa modimo. Modimo re ne ile Mesia, re tle re bone modimo yena, re tle re bone mohau. Rona ba kileng ba arohangwa le modimo serapeng sa Edene ke thetso e reng le keke la shwa le ho shwa, le ha le ka la ja le keke la shwa le ho shwa. Rona ba rileng ra fetolwa dira ho modimo, re kgothaletswa ke Paulos le Barnabas ho tiisetsa mohaung wa modimo. Modimo re ne ile Mesia, re ha re sheba yena, re tadima yena, re tle re o bone e le modimo, yena ya mong le ntate, yena ya tswang sefubeng sa ntate, ya dutseng sefubeng le ntate, ya neng a le sefubeng sa modimo e le ntho e le nngwe le modimo, o tlile ho rona a etswa motho mme a etswa ngwana bo rona. Timothy ya pele kgaolo ya 2 temane ya 5 le ya 6 e re hobane modimo o mong fela, le mmue le mahareng a modimo le batho o mong fela, e re ke motho e leng Kriste Jesu ya inetseng ho ba topollo ya bohle. Modimo o mong, le mmue le mahareng a modimo le batho o mong, ke motho Kriste Jesu ya inetseng ho ba topollo ya bohle. Ha bala ba Hebrew kgaolo ya 2 temane ya 11 e re ya halaletsang le ba halaletswang ke bana ba motho. Ka baka leo Jesu hana dihlong ho ba bitsa bana babo. O re ho ntatae, ke tla tumisa lebitso la hao hara bana beso, ke o rorise hara phutheho yohle. Hobane bile ngwana bo motho, ho ile ha mo lokela ho nka kotlo ya motho. Metswalle e ratileng, o fetotse ngwana wa bo rona, a tla be le kabelo kotlong ya rona, a tla be le kabelo tsuong ya rona, a tla be le kabelo lefung la rona. Ho mo loketse hore a nke kotlo ya rona hobane e ne e le ngwana bo rona. Ha o latela molao wa Moshe, o ile wa phethahala tabeng ena ya hore Kriste a nke kotlo ya rona hobane e le ngwana wa bo rona. Molao wa Moshe o ne o re the next of kin ke yena a ka lefang molato wa hao ha o hloleha ho lefa. Mme Kriste jwale o nkile tefelo ya dibetsi tsa rona ka tshwanelo hobane e le ngwana wa bo rona. Isaiah 53 mane verses 4 and 5 e re ka nnete o ipelesitse malwetse ya rona, o nkile mahlomola a rona, empa rona re lekantse hoba ke a lauang ya otlwang ke modimo ya hlomodiswang. Athe o hlabetswe dibetsi tsa rona, a tetekwa ka baka la makgopo a rona. Kotlo e re tlisetsang kgotso e mo wetse hodimo, mme re pholoswa ka maqeba a hae. Ngwana bo rona Kriste Jesu, ngwana bo rona moloki ya ratang, ngwana bo rona lopolla ditjhaba, a ipelesa makgopo a rona, a ipelesa malwetse a rona, a nka mahlomola a rona, a tetekwa ka baka la makgopo a rona, a hlabelwa dibe
tsa rona, kotlo e tlisetsang rona kgotso ya mo wela hodimo. Mme Bebele re ka maqeba a hae re a pholoswa. Mohau wa Modimo wa bonahala. Paulo sungwalla tite bua taba sena hore wa mohau wa Modimo o bonahetse batho bohle. Mohau wa Modimo o isang polokong o re o bonahetse ho batho bohle. Ba Efesa 2 kgaolo ya 8 verse ya temana ya 8 ho 10 e re hobane le bolokehile ka mohau. Hobane le bolokehile ka mohau. O re hobane le bolokehile ke mohau ka tumelo, ha ho tswe ho lona ke mpho ya Modimo, a se ka mesebetsi ho tla se ke ha eba motho ya ithorisang. Hobane re mosebetsi wa ona, re bopetse ho Jesu Kriste mesebetsi ya molemo eo Modimo o e lokisitseng pele re tle re itsamaele ho yona. O re ke mohau hore ebe re bolokehile ka tumelo. It is not of our own. Ha ho tswe ho rona ke mpho ya Modimo. Ha se ka mesebetsi ya lona ho tle ho se ke ha eba motho ya ithorisang. Hobane rona re mosebetsi wa ona, we are his workmanship, created o re bopetswe ho yena mesebetsi e molemo eo Modimo o e lokisitseng e sa le lefatshe le thewa re tle re tsamaele ho yona. Bakgalata kgaolo ya bobedi temana 16 re a theka ho tseba hobane motho ha bewe ya lokileng ka mesebetsi ya molao, empa ele ka ho dumela ho Jesu Kriste. Le rona re dumetse ho Jesu Kriste. O re itse ruka, itse re tseba hobane motho ha bewe ya lokileng ke mesebetsi ya molao, empa ile ka ho dumela ho Jesu Kriste. O re le rona re dumetse ho Jesu Kriste, re tle re bewe ba lokileng ka ho dumela ho Kriste, e seng ka mesebetsi ya molao. Bana ha motho ya tla bewa ya lokileng ka mesebetsi ya molao. Tswalle metle e rateileng hodimo la makala, hodimo la makala, ho ja lefatshe, ho ja lehodimo lohle, the entire universe, ho ja lehodimo lohle le ipatile mahlo ha le lemoha hore motho o ile o etse sebeng, mme lehodimo lohle le tseba hore ho weng ha hae sebeng motho o lahlehile ka ho sa feleng. Lehodimo la makala ha le utlwa hore motho ya kgelohileng, motho ya weleng mohau, ya weleng sebeng, a ka boela a bewa ya lokileng. Ha lehodimo le se le sa mmale hara ba lokileng ka lebaka la tlolo ya molao wa Modimo. Lehodimo le se le lebetse hore motho e kile ha ba wa ba lokileng, hobane jwale motho o se a balwa le ba kgopo, o se a balwa le ba leng dira ho Modimo, o se a balwa le ba emetseng kahlolo le timelo ka mollo ka ho sa feleng, ha mmoho le diabolosi le manyeloi ya hae. Lehodimo lohle was mournful, le lla le dumaela ka lebaka la ho ha motho, la makala ha Modimo a re motho a ka boela a bewa, e seng a ipeha, a nkwa a behwa ya lokileng, e seng ka mesebetsi ya molao. Motho o fetohile ya sa lokang ka lebaka la tlolo ya molao. Motho o fetohile ya kgopo ka lebaka la tlolo ya molao. Motho o fetohile ya shwang ka lebaka la ho tlola ha hae molao wa Modimo. Na motho a ka boloka molao wa Modimo
hore atle a bewe, hore atle a nkuwe e le ya lokileng na? Bebele re tjhe, ka tumelo. Atle a bewe ya lokileng ke ho dumela ho Kreste, e seng ke mesebetsi ya molao. Motho o kene lefung ke ho tlola molao, na motho a ka kena bophelong ke ho boloka molao? Bebele re tjhe, e seng ke mesebetsi ya molao, empa ke ho dumela ho Jesu Kreste. Paulus temaneng ya 20 ha bala bukeng ena ba Kgalata kgaolo ya 2 o re ke thakgisitswe le Kreste, mme ha e hlole le nna ya phelang, empa le Kreste ya phelang ka ho nna. Mme jwale ha ke sentse ke phela nameng, ke iphelela tumelong ho mora Modimo ya nthatileng a ba itella nna. O re ke thakgisitswe le Kreste, ha e hlole e le nna ya phelang. O re ya phelang ke ya ntshwetseng e leng Kreste ka hare ho nna. O re thakgisong ya hae ke kene le ye, mme ha ke phele, ke kene le yena thakgisong ya hae, ka thakgiswa nameng ya ka. Bebele re botho bohle bo kene thakgisong le Kreste, e le hore botho bohle bo tle bo lefellwe lefung la Kreste. Jwalo fela ka ha o nka lengolo o le kenya ka envelopong, o le posa, o le posetsa America, lengolo lena ha le tsebe le tsela e yang America. Envelope eo le keneng ka hare ho yona ke yona e ngotsweng address ya moo le yang teng. Lona le qetetse mohlauneng o le kenya ka envelopong, e ya re le re phapha le fumane le le ka hare ho matsoho, le bulwa. Envelope e bulwa ke motho e mong, ke matsoho a mang a eo lengolo le rometsweng ho yena, hore na le kena posong efeng, le kena le boxeng le feng, le kena koloing e feng, le kena sekepeng se feng, le hore na le tsamaya nako e kae, le hore na sekepe sena se tsukutlwa ke maqhubu ha kae. Ha se ha lengolo lena, lengolo le kene envelopong, mme tla re mohla le fihlileng ho eo le rometsweng ho yena, le tla bulwa. Ho bile jwalo ho thakgiswa ha mora motho, botho bohle Modimo a bonka a bo kenya envelopong e bitswang Kreste. Envelope ena re bone ha e hlokolhota, e shapua ka diphadi ka morao. Re bone ha e jariswa makgopo a bana ba batho, re bone ha e jara sefapano, re bone ha e otlellwa Golgotha, e otlellwa thupeng. Re bone envelope ena ha e leketla thupeng, a hoa mora Modimo a re Eloi Eloi lama sabathane. Re bone envelope ena ha e tswa e theoha Golgotha, e kena le bitleng. Botho bohle bo le ka hare ho yona, botho bohle bo thakgisitswe le yona, botho bohle ba kena le bitleng le yona, botho bohle bo fumana tlholo le bitleng le lefung ka ho yona, hobane bo le ka hare ho envelope ena. Envelope ena re bona ka letsatsi le qalang beke e phahama e tsoha, re utlwa envelope ena e re bonang ke na be ke shwele, mme ke phela ka mehla le mehla, e re ke neilwe dinotlolo tsa nqalo ya bafu le tsa lefu. Envelope ena e phatlalatsa tlholo hodima lefu le hodima lebitla. Envelope ena e kentse botho bohle ka hare ho yona, bohle ba dumelang. Envelope ena Bebele re e phetse bophelo bo lokileng, bo senang kodi. Mme re a kena le rona
bo Mlotywa ba dikodi re kena ka hare ho envelope ena, mme ha re kwetswe ke envelope ena ya re shebang o bona ho loka hwa envelope ena. Lehodimo ha le re tadima le bona ho loka hwa envelope ena, mme ka lebaka la envelope ena e lokileng, botho bohle bo dumetseng ho kena ka hare ho envelope ena. Lehodimo le re bo lokile ka Kriste Jesu, yena ho loka ha rona. Bohle ba dumetseng ho yena ba ne ile ho loka ho hae. Bohle ba dumetseng ho yena ba thakgisitswe mmoho le yena. Bohle ba dumetseng ho yena ha e sa le bona ba phelang, empa e le Kriste Mesia ya phelang ka hare ho bona. Mme jwale ha ba santse ba phela nameng, ba iphelela fela tumelong ho mora Modimo ya ba ratileng, a ba itella bona. Ke bona bana ba sa etseng mohau wa Modimo le fela, hobane ho loka ha bona ha ho tswe molaong, empa ho tswa ho Kriste ya ba shwetseng. E ska ba Kriste o shwetse le fela. Bakorinte ba pele, kgaoho ya pele, temana 30:31, e re ke ka Modimo le leng ho Kriste Jesu. Ke ka Modimo le leng ho Kriste Jesu. Le iphumana le le ka ho yena tje, le iphumana le le ka hara envelope e tje, ke yena. Ke ka Modimo le leng ho yena, eo Modimo a mo entseng bohlale ba lona, le ho loka ha lona, le kgalalelo ya lona, le topollo ya lona. Ka tsela ena, ho ya ka moo ho ngotsweng ka teng, ya ithorisang a ithorise ho morena. Modimo o re neile Kriste Jesu hore ho rona a tle a fetohe bohlale, ho rona a tle a fetohe ho loka, ho rona a tle a fetohe kgalelo le topollo. Na o na le Kriste Jesu na? Na o ho Kriste Jesu na? Na o ho mopholosi yeo e leng Mesia ya tlotsitsweng ke Modimo na? Bebele e re ha o le ho yena, o na le bohlale, o na le ho loka, o na le kgalalelo, o na le topollo dibeng. Ha o ithorisa ke hona, o ithorise ho yena. Temana rona ya kgopolo, Paulo se re, I am not ashamed of the gospel. Ha ke na dihlong ho bolela efangedi. Ha ke na dihlong ho bolela ditaba tse molemo. Hobane ona ke matla a Modimo a pholosang mang le mang ya dumelang. Ke matla a Modimo a pholosang mang le mang ya dumelang. Mojuda pele le yena moditjhaba, o re molaetsa ona o bitswang evangeli, molaetsa ona o bitswang the gospel, the good news, molaetsa ona o bitswang ditaba tse molemo, o re o senola ka moo Modimo a lokafatsang batho ka teng. Fela ho hlokahala tumelo ho tloha qalong ho isa qetellong. Jwalo ka ho ngodilwe ho thwe, ya lokileng o tla phela ka tumelo. Ka tumelo, Noe itse hobane a tsebiswa ke Modimo tse esong ho bonahale, o kile a tshaba Modimo, mme a ha reka ho pholosa ba ntlo ya hae. Mme ka tumelo eo o tswile lefatshe,
le hona a etsa mojalefa wa ho loka ho tlang ka tumelo. Noe o kile a tshaba Modimo. Itse bana Modimo a mo fe neo ya boprofeta, a mo tsebise tse tlang ho etsahala. Noe a tshaba Modimo, mme a hareka ho pholosa yena le ba ntlo ya hae ka tumelo, a furalla lefatshe. Ngwaneso ya ratehileng, wena ya tsebisitsweng tse song ho bonahale, na o tshaba Modimo na? Wena ya neilweng lentswe la boprofeta, na o tshaba Modimo na? Wena ya tsebisitsweng pheletso ya lefatshe leo re phelang ho lona, wena ya tsebisitsweng bokgopo ba mebuso ya jwale le bokgopo bo e tlang ho botlisa hodima botho bohle le nama yohle, ka maano le bokakalope le bokgopo le manemenemene a drakone, noha ya kgale le diabolosi. The same strategy seo diabolosi a ileng a nanarela motho ka sona tshimong ya Edene, wena ya tsebisitsweng ka lentswe la boprofeta, Daniel and Revelation, tseo Modimo a tlang ho di etsa nakong eo re phelang ho yona le nakong ya bofelo bohle ba lefatshe. Na o tshaba Modimo na? Noe o kile a tshaba Modimo, mme a ba a hareka ho pholosa ba ntlo ya hae ka tumelo. Ka tumelo itse hobane ya tsebisitswe ke Modimo tse song ho bonahale, ya ba o tshaba Modimo. Na ka tumelo o tla tshaba Modimo? Na ka tumelo o tla hareka, o tle o ipholose wena le ba ntlo ya hao? Na ka tumelo o lokisetsa seo lentswe la boprofeta le o rutileng sona ka nako ya bohla ya bofelo? Ke bua sena hobane ke kgodisehile hore nna le wena re phela at the unfolding of the new world order. Re phela mo morero wa ho busa lefatshe ke monna a le mong ya bitswang diabolosi le Satane, o senolwang kapa o phethahatswang. Re phela nakong eo mangolo a supileng ka lentswe la boprofeta hore botho bohle bo tla phela ho yona. Nna le wena re phela nakong eo the one world religion e kenywang lefatsheng. Re phela nakong eo the one world government e kenywang lefatsheng. Re phela nakong eo mmuso o le mong, tumelo e le nngwe, and the one world economy e etswang establish lefatsheng. Re phela nakong eo botho bohle bo lokisetswang hore bo tle bo ikarabelle, bo laolwe ke motho a le mong. Na ka tumelo o tla hareka na? Na ka tumelo o tla etsa? Ha o bala pale ya ho hareka ke Noe, Bibele re Modimo o mo file detailed instructions, ditaelo tse hlakileng tse bonahalang. Ke tsona ntho detailed ke jwang ka Sesotho, but detailed instructions Modimo o mo neile tsona hore a di latele kgato ka kgato, mme Noe o ile a di latela. Bibele eo re balang e re ka tumelo. Noe o ile a di latela kgato ka kgato, measurement by measurement. Yaba o sebedisa tsohle tseo Modimo a mo neileng tsona hore a hareka. Yaba o hareka ka tsela ya Modimo.
a sebedisa the material ya modimo ka tumelo hore a tle a pholose yena le bantlo ya hae. Bebele eo re balang ho Luka 17 mane re jwalo ka ho ne ho etsahale mehleng ya Noe ho tla ba jwalo le matsatsing a mora motho. Ke ba neilweng tse seng ho bonahala, ba tlang ho tshaba modimo jwalo ka Noe, ba tlang ho latela a detailed instruction ya modimo hore na ba pholohe jwang nakong eo re phelang ho yona ka tumelo. Bebele re ka tumelo Noe o tswile lefatshe, ke ka tumelo ba tlang ho tswa lefatshe ka tumelo, ba hlole lefatshe ka tumelo, ba furalle lefatshe ka tumelo, ba nenne lefatshe ka tumelo. Ke bona ba tlang ho etswa majalefa a ho loka ho leng ka tumelo, jwalo ka Noe a ile a etswa mojalefa wa ho loka ho leng ka tumelo. Na o ka ba le maiphihlelo a ho loka ha Kriste? Na o ka ba le maiphihlelo a Kriste eo e leng ho loka ha rona na? Ha o bala the 10th fundamental belief, the fundamental beliefs in Tsama Seventh-day Adventist. In infinite love and mercy, God made Christ, who knew no sin, to be sin for us. Re ka mohau le lerato tse ke keng tsa lekangwa modimo o entse Kriste ya neng a sa tsebe sebe hore ebe sebe bakeng sa rona, so that in him we might be made the righteousness of God. E le hore ho yena, in him, ho yena, ka ho yena re tle re etswe ho loka ha modimo. Led by the Holy Spirit, we sense our need, acknowledge our sinfulness, repent of our transgressions, and exercise faith in Christ Jesus as Lord and as Messiah, as substitute and example. Re tataiswa ke moya wa modimo. Modimo ka moya wa hae o re fa boikutlo ba tlhoko ya rona, o re fa hore re etse acknowledge kapa re dumele bodibe ba rona, mme o re fa hore re inehele kapa re bakele mesebetsi ya rona ya tlolo ya molao wa modimo, mme ka tumelo, mme o re fa ka moya, ka ona moya ona, to exercise faith hore re etse jwalo ka Noe a ile a etsa ka tumelo, le rona re etse ka tumelo ho Jesu Kriste, mme re be re mmone e le morena le motlotsi wa modimo, a substitute and example, e le ya beilweng hore ebe tefelo ya rona, mme re be re mmone e le mohlala wa rona ka tumelo. Through Christ we are justified. E re ka Kriste re bewa ba lokileng, adopted as God's sons and daughters, re nkua re le bana ba modimo. Ena daughters go ba ke tlwele bana ye ka Bibeleng, as God's sons. Bibele bua ka bara, because sons have the right and the privilege ya ho ja bojalefa, ya ho jalefa. Adopted as God's sons, re nkua re le bara ba modimo, and delivered from the lordship of sin, mere lopolwa pusong ya sebe. Through the Spirit we are born again and sanctified. Re ka moya re tswalwa la bobedi, mme ka moya re a lokafatswa, re a halaletswa. The Spirit renews our minds. Moya wa modimo o ntjhafatsa dikelello tsa rona, writes God's law of love in our hearts. O ngola molao wa modimo wa lerato dipelong tsa rona, and we are given the power to live a holy life. Mme re fuwa matla a ho phela bophelo ba kgalalelo. Abiding in him, we become partakers of the divine nature and have the assurance of salvation now and in the judgment. Re phela ho yena, re dutse ho yena, re ba majalefa kapa re nka karolo
tlhahong ya hae e halalelang, mme re ba le tiisetso ya pholoho jwale le nakong ya kahlolo. Ngwaneso, Kriste ke ho loka ha rona, ke yena eo Modimo a mo faneng hore ebe ho loka ha rona, mme ho yena, in him, ho yena we find the assurance, re fumana tiisetso ya pholoho. I don't care hore na o etsahala lefatsheng jwale. Ha ho tsotellehe hore na Satane o re hlasela ka ditsela difeng tse ngata tseo re kekeng ra ba ra di lokodisa mona, empa ho yena eo re mo nehilweng ke Modimo le Mlotywa wa hae, re na le tiisetso ya pholoho. Na o ne o tseba hore salvation is sure, hore re na le tiisetso ya pholoho? Na o ne o tseba hore pholoho e tiisitswe bakeng sa rona ba dumelang? Na o ne o tseba hore ho ba dumelang ha hona hore ba ka lahleha? In him we have the assurance of salvation. Re na le tiisetso ya pholoho jwale. Re na le tiisetso ya pholoho nakong ya jwale, melekong ya jwale, tsikitlanong tsa meno tsa jwale, bokuding ba jwale, tshwaetsong tsa jwale, mafung a jwale. Re na le tiisetso ya pholoho jwale, and in the judgment. Ha re tshabe jwale, ha re tshabe tsa jwale, ha re tshabe le tse tlang, ha re tshabe ha re le ho Kriste, re ka hara envelope e bolokehileng. We know for sure, re a tseba ka nnete, ka letsatsi le leng re tla bulwa ke matsoho a fapaneng. Metswalle e metle e ratehileng, re tla bulwa ke matsoho. Envelope ena e tla bulwa ka nako e nngwe, e bulwa ke Modimo ka sebele sa hae, mme bohle ba dumetseng hore ba be ka hare ho yena, ba mo amohetseng yena ho loka hwa rona, ba tla iphumana ba le matsohong a Modimo, ba ke ba hlola ba nkuwa ke sebe le lefu. Ke a o mema ngwaneso, amohela pholoho eo Modimo a re etseditseng yona ka Kriste Jesu. Ke a o mema ngwaneso, amohela yena eo e leng ho loka ha rona. Mo amohele, hobane Modimo ha a fana ka tsela e nngwe ka ntle ho yena eo batho ba tlang ho bolokeha ka yona. Ke Kriste Jesu, Yeshua HaMashiach, mopholosi ya tlotsitsweng. Rona o ka mo bitsa ka mabitso a feng? Ke mopholosi enwa ya tlotsitsweng ke Modimo, eo Modimo a mmeileng hore ebe yena ho loka wa rona. Ke ka yena re tlang ho phema tsietsi ya jwale. Ke ka yena re tlang ho hlola le bokgopo ba mebuso ya jwale. Ke ka yena re tlang ho tsamaya tseleng e bolokehileng thetsong ya jwale. Ke ka yena re tla ho ema nneteng le leshanong le phatlalatswang le ke di-media nakong ya jwale. Ke ka yena re tlang ho tseba ho phema mafu a jwale. Ke ka yena re tlang ho tseba ho ema kahlolong e tlang, mme ke ka yena re tlang ho kena hape mmusong wa Modimo, Edening, the restored Eden, Edening e ntjhafaditsweng, Edening e tlang ho kgutlisetsa ho bohle ba lopollwa ba tlang ho rua kapa ba tlang ho ba majalefa a mmuso wa Modimo. Modimo o kgutlisa paradise ya hae, o e kgutlisetsa ho motho eo a kileng a e amohuwa ka lebaka la thetso. Modimo o e kgutlisetsa ho motho. This is in his plan, mme sena o se a tla se etsa jwale, o re o tla se kgutlisa, mme o di kgutlisa tsohle tse lahlehileng ka yena eo e leng ho loka ha rona. Modimo a o fe ho amohela ho loka ho a re neileng hona ka Kriste Jesu.
Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kalibonganiso. Ruri re boka Morena Modimo ka tsela e hlollang. Ka ba ka hopola bukeng ya Isaiah mo a reng ruri ho loka ha rona ke kobo e ditshila. Oh, yes. Our own righteousness is but a wretched rag. Re a oka ruri Morena. Ka lentswe leo re le fumaneng ka jeng lena, lentswe le buang ka Kreste yena fela ya thagisitsweng. Mme ho thagiswa hoo e ne le hore apesa bofela ba rona ho diabolosi a ileng a etsa ka maqheka a hore re ikwaele ka makgasi a difekga e le tharollo ya nakwana. Empa Modimo ya ba yena wa bona hore no, ho hlokahala tharollo ya moshwelella e tlo etsa store ntho e nngwe le nngwe e seng ena ya nakwana. Re leboha haholo mohlanka Morena, mme Morena o etse hantle. Ke lakatsa hore he nakong ena babuhi ba kgabane ho mo le leng hona teng, moo e bang dipotso di teng, moo e bang dikopo di teng tsa thupelo, le ka re ngolla ebe re rapela le lona hohle mo le leng hona teng. Le ka etsa molaetsa le ka nako efe kapa efe moo e bang le hloka lentswe la thapelo hona teng, re tla kena sekgeong le lona. Le moo e bang o lakatsa ho botsa le yena mohlankana wa Modimo eo a ntseng a ruta ka jeno lena, o ka re etsetsa molaetsa ho hokahanya le yena bakeng sa hore a ka o tataisa ka lentswe la ngadimo. Re a o boka, re a rorisa ke hona Morena. Ke lakatsa hore nakong ena re o lebohe haholo Ntate Mlotywa ka bosebeletsi ba hao. Ka metjhining ya rona re na le ntate le teng, ke yena ya ntseng a re tshwanetse a re kopanyetsa mosebetsi ona. Mohlanka Morena Ntate Thapelo Tete, Morena o etse hantle. Re boetse re na le ntate Sehiso Mpuditi, ntate Kwantla le ba bang ba etsa hore mosebetsi ona o tswele pele ka phallo jwalo ka ha o tswetse pele ka jeno lena. Ke lakatsa hore ntle le ho ya kae kapa kae he bana ba Modimo, re etseng thapelo hang hape. Ha re rapeleng. Ao ntate wa rona, lentswe la hao le re mohau wa Modimo o ka bolokang batho bohle o bonahetse. O ntso re ruta ho tella setso sa Modimo le ho phela ka ho loka le ka borapedi nakong ya jwale. Re ntse re lebeletse tshepo e kgolo ya ho hlaha kganya ya Modimo o moholo, Jesu Kreste eo a iteletseng lefu hore ka rona re tla iketsetse setjhaba se tlang ho kgahlwa ke ditsela tsa hae, se tlang ho mo kgahlisa. Re a o leboha ke hona ntate, lentswe la hao le wele leo o reng le na le molemo wa ho ruta le ho laya le ho kgalema le ho hodisa ka kgolo ya ho loka. Re kopa o le hlohonolofatse dipelong tsa bana ba hao bohle, o tlotlise ka hohle hohle mohlanka wa hao ke enwa o mo sebedisitseng. Morena boela o mo fa matla hore efang kgidi ena eo lentswe la hao le reng ha ke na dihlong tsa ho e bolela hobane ke matla a Modimo a pholosang mang kapa mang ya dumelang. Morena mo hlohonolofatse lelapa la hae, o tlotlise ho bohle babuhi ba neng ba buile ditaba tsena. Morena a le ke le sebetse dipelong tsa rona bohle hore lokisetsa mmuso wa hao o tlang ho kenyang. Tsohle re di beha ho wena ka lebitso la Morena Jesu. Amen. Amen. Re lebohile mohlanka Morena. Morena o etse hantle haholo. Ntate kgotso e be le lona. Haleluya.